Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bida jauh panjak ni sipang luas anjak teban ratang jauh harga tikepas api lagi terekam belakat tanah tikat sepenan ni bak nasi nyak lalayang tengambat ni kujen ni metakhi liha ipa pe umbul liha unggak sekolah nyak makai hiting imul ni kumandi di bunga matang ling kutinding mbait tatai yakit jauh sahing banding khatulawan penjukit talang mak liu bilang tanah ninggam matang ni kumas kilau bitang nyak batu ganjal tihang wai ingin ninggam bimbin humaka wai sebukas niku akka lom rikin nyak bilang seitilitas kano bagian badan jauh bida hentara pekon sanding bulan muluh mulang diremba katu kano pegawuh mak dapok tipe guguh sampai bangu kebukoh langit bumi menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.